wo di me ensi ho ena mejo aka say wo de wo ye de motor ya de dufa ene wo tiri ya papa me kon na ye ankasa 50 Ghana cedis o je de aka ho me ni de ma wo chi what in me ka chiro na o ka say o pam kwase ya me tire na obe fa madam fu bi na ka o se twe me srew woni bi mi nibi utiti wanum emre no so na se wo bi o woni bi o ya wa ha ensem hu na aka che wonti nya hwe makwa busua me fa mla nhyem nsem da na jira ona hu ti se nya wo peja da no me na nka soja na me call ye no a ye ma captain no na nka me kokoye da wonti nya hwe oguru ho awo ne memu ahu ne awo me wati o captain o toye na me nka hwe nkyirawo sama ka kyirawo twen na obehu minimum fi ahe nkuko buwe na me consider na mahanya na wasa de ahanya mo nipa foforo adan we me ma me kura be to me se me timu kura na wire be ku no ho ne wire be wo dan we wo ba ye no me for so wo for so enye wo na so wo for so me wan ko he me ba kura na me kwayi ase na ma gba na kakra wo mani so nti na me hu dan ne ya bia na de dan na se ya mani ba foforo ene ne ma hu se wo hu ade ba akokora onom jo to ne nyame ayo akokora wo nye he cheche kule motorway. My Lord is my Baba. Some akwa. My Lord, the boy into my baby mapa. Me ka tell me and I'm come bro for say fear. No fear me. Enye me hu. What in me ka tell. Wo so said ya come afa no. Na me no so a ene ye behu. Wo de unni me ajadu. Me say what ye hu a. Na obeti ne kan. Me say Diamante no mahua na wo so wadi kan enye nyame na msu anka wo nka me show me soja baba me do nyame so me mistake na wo bom me wo akono bi ahye wa ya wo hu bi da me di punage me hura bi o punage ana wo ni me he ne mwati ase pepe ni ene ni ase e mere no enye bi ni mo si wate be gina wo say me di interest me ade me ya bank ana me to nya do a se mu hura ko enye he masan kura na me ma onfaso no wo ye bank wo bi sam me ye bank ana wo adwuma wo va eja nya bo trade so abeka wo de why yo mate ntimpacho wo ye nkwan ne ye de ensenu ma ndurase papa panimu a wanyina duru se nam wa siwa no ha se o bo trumpet no abusia aya na obo na konma na misika na no de lunch na num no okay yo where pacho ane eja mpacho asamo kan na sauti Martini nyina na wo ensem bia bebisa me wo ensem ba ko mienu bia me pese ne bisa pacha obetumi bisa maame George me pese ubisa abusia ma me se wonim bre me bre ya ansa na me timi asisa edan no ka se wo bo dan no be bia dan we ti no kura utri na yeyi sen bla me ble ensem hu na wo ka kire me edan we ba bia esie no enya enka aban mebu nwi ejedu wabisa na asem na wie afeso bisa no mam bio se bisa no nie oti wo dura na de abewo so kwakwa abusia wo beji dan no man kan tro se me ma na wo twemienu no wa ma edan no me de ma obi na wo twemienu na so yi na wo twemienu na ade ma me no wo na wunya ablabo ne bete ya nkina brabo nya bete o na shushan na me ye unim sesi ame ye na me nkwa buabu esika no na wotwe pepepe no na watimi de dan na mo obi foforo rache emu ano nye de wa anti pacho wabisa na wie pacho ane yo eden so na so me kwa sore me ye asore penny elder we kristoni yo pacho je na ikan na odi asoso Ayame Captain retired Ejedu. Michelle Bosse. Nukure trodo na meka. Inti Ewurade boa me. Captain. Eja. Mpacho so den na wo e ka kire. Yo maame George. Sabi empani se asem nukuro we ye ka ayentu sabi. Na me Ejedu de bia meka. Me se ma asem we etise sabi abo aponte ne to hwe enhata so. Eye abusua yi a wote we. Eye nokore
se oba beje edan e wo me fie na oba ye no na me hwese ne waye no ho mo se entuntum bia enframa de ne ko ma ya mobo na me ba no wo be hu mi hospital na so hu wo ba ne nsuo simi so ene ye kan ye se fidie ma ya mobo fidie so aboa mu a e woni sonko ne gya no so e woni sonko ante mimi sa wasemo ante fa chem eja to aso o de dan ne ma na sen wahu maame George edan no kanam scan and can me demand on okran cause baby edan ni sie e wa bonten amanfo ehia dan ni den na me hu mabo and am dem for Ghana cities boso me bia na me ontua na oje aboso me nsia esika oh na maame George eno na me dwene ho ano na mu se no wasisi me esan se baby a edan no esie no dua kase bi e madua wo ho na enframa bia ebo ho na enyunu bia wo ho na no na nche ne dan na pampam no masa dua bi si ho a se enframa ba etwa no ho te se helicopter ne fine no enti amadem ho beyiye nti na wo ko be di udu ya si na wo akotena so me yi adwuma na me ye gu botom osoro ho meboa eyempu my mistake pa no just enye ebo anka ese me de ma no cause yes I know asisi me hwe enframa due ebo hwe ni isi apampamu etwa no se helicopter na se wo betra dan ni mu a ekon anase fine on tobi dabi e wo se me de sa fine ni ekon no ebo no eka no ho abusia ejadu na yakase papa na okoje ne hodan no me wo efie ho no bomode an bra esi a ai bra sisi a me twel nkomo ho wai Mama George na enframan a ebo na chese wotena dan ni mu a sa fan ana se air condition no on to bi na mfre na ka kire se ne sadia on fa 1 Ghana cedi enka ho na nye 5 Ghana cedi bosumi bi enti wo metua bosumi 1 Ghana cedi sa ho nsi anka ho ma na se wadi ka je 4 Ghana eno di maje maje na wo se pe 1 bosumi nsi anka ho isan enframa na ebo ho no na me pacho wo de dane man na enframa na esizi ana pacho eye awirefire ena me wirefire enti na che o kai na de koka ho because on top fine ena me fire wo e de tu nanum ena wo se wo yesha eni nti wo besere me na o ye adwuma kakra wo de beba abe ma hwe nanim a e ko be se boso me miensa eda no so esi wo ena nkura ne ntafre na edi efi na eye nipa so nti da mu edan no esei ena obi ba ye na me de ama no abe me di amana na oba na se jiwusika o se sika no wo je ho ensi ho ade me to nya do na amako wo be je mfa so nkruma na uton nkruma se wo de aye ankwan atwa wanu mawie owura wo je dan na wo ji scan free owura he me fra me dwuna sadada wo me bo dada nya wo sika we no e na be mmetwa manu wate wo kasa yire consent na me so Mama George ejedu enti no se no 1 cedi no bosumi nsia no enti no mamba court dem a wo se o jiminsi ho asaka ho enu nti ene wo de me aba court ha se ono no onya 1 cedi no za bosumi nsia onya ma enti wo jini sika ena wonya ma no wo de ni sika ama no sika ne de e wo ho no wo se wo je ensi ho asaka ho ansa ayo abusua ante ejedu kasa sawti meti ni nyina o se dan no ante mesre wa eye nkasa dan eye nua na wabobbo bebi esi no kura no
enye baby papa cement ba ku se kura nim ensem hunu na oka no ubenya nuade mo atira aburo tire kwa escapo ne tire nuade mo ate eja bacho sa anye bia ya dan a bibi kata so a ogitum se wo be han ante me gitum me kura o ka se maji mi sika kura na aya me de me timu a dachi mframanya bose pe wo be wan nam soro parachute na nam soro dan we ye dan eyaru pre nya sa nti na adi dua na sisu no se be ye dua no be ko ba mframa na ma ye me ko bu ato atwene kate ante ubutu tune umfa huni why ante me mbu mi ana we de nam de nam yo uji tumso betu ya 4 cities busumi bia ana otu ya busumi nsia ma busumi nsia pole ante 4 cities nye ana eche wa fro say for 1 city ebra be kan sa busumi nsia be kan na jai anye bia ofre no se onfa bi me kan no o ma na mre ma be jeje me here na me kan o pa me che ona be se nya hwe o de me ma na wo twimi no se na wo twimi ma tia fre ne no makora me bia bobua bi enye so bobua de ma me jeje na wo twimi no anso o me pedan ni ntino week bia me shada be twam wo ho se me ye adwuma me nkontompo ne wo 3 days no be ti dining o ye de adwuma me ye shoe shine ayi professional shoe shine me se si a nso no abrabo no mu ya ye den no shine obi mpaboa na ukoka ayi 50% kura ne ye bebo na ma boaboa nkakra no wa pempem wo so gidigidi waje de awe nkwan ya u magia u say ye hwe sika no a ye kan wasem sese ya 4 cities busumi bia busumi nsia ebe 24 Ghana cities ante me kuro mu fo nyina sika kura nrosa why ade awo waje inti 24 no ena esei oje ensihu free baba bacho ani eja na me bank bacho me bank beje ko eja du anya bia mfiti ase nhyehyɛ a mo hyehyɛ no enum di kemisa ne sai uhu dan no uhu condition wo na demand for cities ana wa ana opesa odema o say o twam wo say obitim mami judge enye nokore obi antidan na minim obi antidan ha no nti obi antidan akwa no tidan nim na nanim I said ya draw na da bidie ka ho no enye dan nim no wote na no mefa wa na pa no wo metwine se sa wo ma na den no obi sa se obi antidan and na obi amobi se no obi antidan o ma no na ma me dia ma obi okay yo nampacho agreement is agreement is meet you pepesa wote asemi ase medibem bacho ebem ne de wasem ene beche ene mradi adwuma na beche woni abrantie ye chase enya nkita hodie no wote ase se wo beje 4 cities busumi nsia ene de o ya ade because amra chese dan wo de ma han a busumi nsia emi sika no soje emi ende waye o man so o man bapa adwuma na agreement is agreement intino sikano a waje free abranti we a o sa man 2 weeks awanya botrama 2 weeks na so wo de da na ma han wait ni sikano de odbe man de bo so si ho wo de mesro no enka agreement no also si ho kakra de ma no se unya botra twen na otumi no kura de a ka wenya otra didim ana sasabi o abe han dan no so minsia twen emren kwani mu kakra se wo made a wape bibi aka kire no wentimi antu a wo ho kwan so bejo dan maame jeje ba cho sa emra we no wo ho dada na se afi na wo de aba latest no koto uni ni pano kwa agreement waje ni sika ye kan wasem 24 Ghana cities niska ketwa enyiska ketwa krache ya pa uje 3 niska ketwa but waje sika no a washa ne bossa wode dan na etwen no ndi no san gat me di ubosha so ti se wani so dia sabi oni sika no wode ya adwuma na wode koto bank kasi be bank so no intino ye be hwe bank rate na wasi sika no 5% na wode amano na wo twen se ne fiscal no bra twen ye be calculate near the 5% na this one me twen me fair bank no menya bank rate na me dey calculate am na wo twen se ne fiscal no bra anti mo nya ne 10